Uraho neza cyane. Komera cyane. Komera. Uraho Anita. Uraho neza. Muri kumfatirana simba suhuze singire nte. Oya ntabwo turasuhuzanya, turaza gusuhuzanya nyumereka. Breakfast yo ni kibazo urayumva munuza. Mu matangazo. Voilà. Mugize neza kunyakira kuri Kiss FM. Amaye. Ninde urimo kuguhamagara se kandi ryaye. ejo bundi yatanze nambaye abazimu bashya. Nako nisabe wayivuze. Kashyire muri silence. Ibaza usanze ari umukiri ushaka kuguha amafaranga urimo kuvuga ngo abazimu bashya. Oya. Ntabwo ari umukiri uyu nguyu. Umukire se ko ari indiru ukava kuri radio. N'umukene mubi cyane aho. Murakoze mwarimu mbwiye muti nse no bacira ku mayange igihe natangiriye kwinjira muri sinema. Ari nayo tukuziho cyane. Okay, natangiye kwinjira muri sinema muri 2003. Kambanze mu boroki nguyu kugira ngo yishime. Kugira ngo anyurwe. Akamuboroke kugira ngo anyurwe. Kambanze mu boroki kuntesha umwanya. Namuborotse barishimye. Yarimo no kuvuga mu broka ubundi birimo no ni babisa undi. Mbyawe. What did I say? No. Uwo muntu nyine ibyo umukoreye ibyo wabivugagamo ngo ariko byumva ukwe. Oya yarishimye buriya. Kuko aranyuzwe. Nawe agiye kubona akanya. Ngo umukoreye iki uwo muntu? Uwo muntu ngo umukoreye iki? Uwo muntu ngo umukoreye iki? Ndamuborotse. Ariko namuborotse kugira ngo abone akanya. Yarari guta akanya rwose. 2003 nibwo witwa Byarimana Charire yadukusanyije ngewe Kanyombya Nyagahene Nyirankende Nyirakimonyo. Nyirankende se ninde kandi witwa Kanuma. Ngira ngo twari barindwi na Nyirakanyana. Hanyuma atubwira ko afite igitekerezo cyo gukora publicité abinyujije mu mashusho. Noneho ariko akaba yarashakaga kugira ngo ntibigarukire no ku mapublicité gusa hajye hanyuramo n'urwenya abantu baseke. Hanyuma aduha script ubwo ndi kwihuta kugira ngo aduha script turayirepeta nibwo yanyise Samusure. 2003 ni izina ryaturutse. Noneho teatere ya mbere twakiniye muri Setandre. Ubundi we yarasanzwe akora iki mbere yaho mbere yari umusirikare mu Nkotanyi. Hanyuma aza no kwandika ikinamico zacaga kuri radio Muhabura. Hanyuma we n'uwitwa Kanuma barakinanye. Kanuma yaje gufata umwanzuro arapfa. Nta n'uwabwiye. Gusa arwayeho gakeya turabikeka. Ariko yaje kugera aho agenda nta muntu abwiye n'umwe. Natwe ntabwo twamubereye abantu babi, twaramushyinguye. Turamuherekeza abantu bamwe bakarira, abandi bakibuka amasogisi ya sandari yavuze mu ikinamico bagaseka. Nuko biragenda bibaho nyine. Ako karakanyuzemo. Noneho tugeze Setandre bari batumiye abantu kugira ngo baze bishyura 1000 kwinjira. Yego. Haza abantu 10. Ubwo ni 10,000 nibyo twabonye. Hanyuma abakinnyi twari 7. Harimo n'umusekirite umwe. Harimo n'uwa protocol umwe. N'uwa kasamatiki. Twese hamwe twari 10. Charire arabireba aduha 1000. Ati ngenda abona ntacyo ndi bukureho. Yego. Nimutware. Tutwara icyo 1000. Charire arabaharira. Araduharira. Noneho igihe kiragera ariko agataha akaba yari yatumiye ibigo bitandukanye harimo Caisse Sociale Kiriyo. Harimo LP Police, harimo abantu bo mu Gituntu nabo muri Sida bakoramo. Yego. Noneho abo bantu rero nibo baje gufata iya mbere. Baravuga bati ibintu dukurikije uko ikinamico yari imeze wa mugana umuntu anyujijemo ubutumwa
bwagenda abaturage babwumva vuba kubera ko harimo n'urwenya. Nibwo rero icyahoze ari cyo sociale cyaduhaye akazi ko gukina iyitwa ntawumenya aho bwirageze. Dutangira gutyo rero dukina ama episode hafi 90. ubwo turacari muri 2003 ubwo twaratangiye gukina 2004. Twatangiye gukina 2003 injira muri 2004 ngira ngo zaciye kuri televiziyo Rwanda 2005 ahari. iriya twamenye niyo nyine. Yego. Iyo ngiyo ushobora kuba wari kiri n'akana. Iriya uwitwa Kanuma harimo amasogisi ya sandari. Turayizi. Iyo nshobora kuba ntayo nzi. ngewe ndumva yacaga kuri televiziyo Rwanda ku wa kabiri mbere y'amakuru. ndumva nyizi ngira ngo ndayizi. Yamenyekanye rero wenda n'uwaba yaramisinze bwajyaga buzenguruka nyuma yaho. Yego. Yamenyekanye cyane ni ya kabiri twakiniye ntuza ONG yitwa RRP Police. Yari irimo ngo ngisho ni igitabo warayirwanyo. Iyo rero nayo ni abantu bamenye cyane kuko yaje amasede amaze kuza noneho ijya no kurangira n'amafurashi yatangiye kuza. Kuko iya mbere twakinnye hakoreshwa amantuza amatepo y'amakasete video. Iya kabiri rero yasirikiriye mu bantu cyane kubera amasedera amaze kuboneka. Iyo rero ni nayo yakanguye abantu benshi gutekereza gukina amarira y'urukundo, ikigeragezo cy'ubuzima gutyo. Hanyuma igihe kiza kugera dukina yitwa Zirarazishya. Ariyo Papa Sava yaziyemo Sekaganda. Zirazishya nyuma yaho tuza kwinjira no muri Seburikoko rero. Ariyo ngira ngo nkanye nayikinnye mu myaka 7. Wanagarutsemo bivuga ko wagarutsemo. Ubu ngiye kusubiramo. Hanyuma nakinnye nitwa Kataramagara, inshuti friend ni ngira ngo hari inshuti friend. Urumva yari rimwe abitwa Bangiga ba Majide Buraka ba Melody bandi bose bari bayirimo. Amajini actor wa danger. Na Melody bura n'umukinnyi w'umuhanga. Party ya Melody sinayibonye. Yakinyemo nawe. Ngira ngo ni izo ngizo, izindi rero ni Mahindu nakoze ku giti cyanjye na Makuta. Okay. 102.3 Kiss FM. Sinema muri make kuri wowe wumva yarakumariye iki? Sinema abanzi muri sinema nkitangira bazi uko nanganaga. Icyo yamariye rero sinema yatumye mbyibuha. Urumva kandi nari mbikeneye pe.